Kulkasku gak sedeng rek. Kayak nganu, nenek lampir kayak tukang nyapu. Kurang penggawean kayak nenek lampir guys. Ayo munggah monyong. Jadi kurang si jingkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sahabat, ikutin keseruan saya liburan bersama teman. Rusuhan karo cah-cah. Tutu ndi? Oh iya, pinter. Ayo beraksi. Ya Allah, masyarakat kita. Cok ukur-ukur ah. Enggak, Laura tak enggak bisa. Ndelok nek dukur dhisik po. Aku iki sing mau cuma naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Penelusuran kayak anu bokong semo kayak nek dukur. Saya lagi menggiring. Lek gak ono kancane terus aku nyolong dhewe. Emangnya aku berani? Aku mah tak seberani kalian-kalian. Ngos-ngosan. Aduh, kak potong mbak nau. Sik yo. Tiba ndek kene tewel tok lho yo. Masa cah-cah lho golek tewel ning kene. Ono gede? Sik. Anginnya sepoi. Oh kae lho yu, hutan po yu ndek kono yu. Aku kayak mbek gendut ndek ndukur iki. Iki nganu iki rek rumah perkampungan. iki perkampungan Bu itu. Perkampungan. Ada pohon gede. Nah. Lah tinggal telu. Ini si cantik Clara. Gori-gori hijau itu malah tak syuting weh, tak lebok ke YouTube. Kulkasku gak sedeng rek. Kayak nganu, nenek lampir kayak tukang nyapu. Kurang penggawean kayak nenek lampir guys. Ayo munggah monyong. Jadi kurang si jingkas. Kayak lo sayang.
Dukah malah mlebu rene. Ku bahagiakan hidupmu. Jalan-jalan di kampung halaman. Kae dukur kae gendut kae. Astagfirullahalazim, gede kae bunder. Ada rumah kosong. Enggak tahu rumahnya siapa, kosong, ada hantunya. Kae. Hantu. Tewel. Tewel. Tewel itu nangka, nangka itu tewel. Jadinya tewel-tewel dan nangka. Dinteni kok malah arisan di kono. Nah, iki bokong lewat meneh. Iya, iku enak pentil. Gosong meneh wesan. Kayu lewat kono. Jeruk punya sapa mak? Enggak lewat kene iki ketok jeruke maksudnya. Oh. Sik to. Iki lho. Ketok aki. Ini kelengkeng, guys. Pohon kelengkeng di sini. Ini kita ke jeruk-jeruk. Oh iya. Nah, ini. Nah, jeruknya banyak tuh. No. Iki berarti ndek kampung ya yu. Ayo go pulang. Aku sudah dimakan nyamuk. Sudah tempe.